thini wa screen yaku kana TV yaku ilani noti muonza imwe 5 inya ile inya thandatu noti kana kwisela noti imwe 3 nyanya noti kenda muonza 5 kana utumani mukuvi kwa ili 3 kenda imwe 5 no wambie na Ndeto Mutongo TV na nitwethi watu isisia ikule yaku kana mawoni maku nye nita wa Robert Mutuku na indi tutamba ukwatiania na mwenye witu kiokoni cha umundi twenda kwamba kuthi kithimani yata walabe muimi umwe we wambie kutumia organic fertilizer na uende na kuona mausio mayo eka twamba ukwatiania nake. Kwa ivinda yasa aimi ukamba methitwa mayima kwa kutumia mbolea ina sumu kana fertilizer ni kana kuongela ngetha miundani yo ate ukila ingi moma tesini mathina la maende na kuongelela muthangani wo ula uende kuwa wani sumu u. Mulinge Mutuku ni muimi kuma kithimani ukamba wa yata ula wamanyie yulu wa mbolea itena sumu na itina wakuambia kumitumia ni uonete matunda mayo. Kwa masira neta wa Mulinge Mutuku kuma kithimani yata utuine wa nzero utuine wa kaudholeni ni muhimu wa enana ni maamo sanzi ni mita ng'ombe na nombula na chane masinde mbingi yoni chao chatumie Mulinge waambia kutumia mbolea hii tena sumu kumana baraizo zina manie no mathina ma okwira mamulanga meona otekwe kanesa mbolea hisi na sumu ila wekia muthangani waku nisio watu mitutula twina bata muthangani na kumina unoula wivo na kutuma utwika ngombo ya gwekela ivinda utumia baraizo waga waita muthanga kada mutumiku muno no kwatiela wende maozo machokete ndiba nyingi lakini wavulania na ambayo chana evanguro wala muthanga washoka ngi kwata ile chindu kya ndio dinaweza ule ono ndo mwana muthanga dawatika mu watika mwe wengi kuikuku. Mulinge no kuelesha usio ula wonete kuma ambia kutumia mbolea hii tena sumu kana organic fertilizer utumia baraizo waga waita muthanga kada mutumiku muno no kwatiela wende maozo machokete ndi kwa utumia ambayo cha wena muimia na advantage cost ya fertilizer yithinde na production yosiao uyambata na yoni va muimi utona ukwata mbolea hii bacha tu utayuyu tu wava cereal bot siebo kwa wingi wadi cereal bot no ile ambayo cha na evangro wewe wasio na usindu hizo no kwati yote na pe wala kwa dayo responsible wa utasindu hizo wewe apewa na ndo meona ngando andifaisi ukitumia hii utaona hii utawa kumulinge kwa imya langi na uone mwao matabio na umea mundu wana muthanga ake ote ikanesa majaribu matumia bayocha na evanguro sindu isu twatumia tukona yithindwa muthanga okethewe kanesa okethea mundu ndio tikosi uyu mandacha wa ng'ombe na ng'ombe kambani cia thedi so tukatumia bayocha na evanguro na iye kanesa zila watumia mbolea hii withi wa uyongelanga unou na kunenga tumitulu tuvinya waku sevya muthanga waku na kutuma wikanesa mbeange. Na ndiye musiaisia na mwithikisia usini muimi Mulinge Mutuku kuma kithimani yata na wenu waambie kutumia organic fertilizer na yasia muonda wake ni wiki tenesa na indi tuna utavia tuenda kumana we mali we baka na mimea yeba mbuga hii na ubangite utumia fertilizer we ba tutumia utumani mkuvi kwa ili tukenda ino 5 na ndicho usisia mautumani maku kana mokuli maku na mawoni maku tuende yete na kilungu kitu na indi nienda ugocha mweni witukio koni cha umundi wa mukite hata na wita wata na indi ituelesia wewe macho karibu sana. Asante. Kwa masitwa ni Timothy Musioka, Timothy Chuli kuma utoi wa Ndalane na nini mete omethemba mbinge ya siendo nondo nini vetwa ngie mekopsi na nini vetwa ngie mambemba na ende nini maamuthemba wa mboka ilani spinach na sukuma na ende nini vetwa ngitumia fertilizer methemba mbinge na koko vikia othandu netha niona ngarama mbinge ya utumia fertilizer na ende
kwa Asante, karibu sana. So huyo isiitwa ni Timothy Choli. Yes. Wase umeta Ndalane. Ni Ndalane haya atakana Ndalane hapa. Mete kwito ni Masinga na nema ao kundu kiberokanyo katika yata eko huyu yune nemelete bandu peta wa Ndalane kwa yu. Asante na karibu sana. Na ine netwenda umana utanaambia kutumia organic fertilizer ni mathina meba pengine wakomanie namo ila watumia fertilizer ila tusieta asia kawaida. Undumu mithanga ni atumikie na yatumika uyethe ya yu whether ni fertilizer la kawaida o fertilizer la tiwa ondukani ila sinesio sina acid uyethe ya wathiko sieke ya muthangani no ng'ang'ana muno na mumea waku uthesa ubikia kuka kuoketha na indi ni asene na atumia fertilizer su na nona winenga ngarama mbinge nondo nina atumia fertilizer tilipo kuthio bika ile o ngema o kendo tasukuma o kendo simbo tasukuma na ni asiaju kwa yu ebindane dela ni na eri ngetumia biocha ni asia nekiye fertilizer wambe sukumani na spinach na ndato ndesite na ketha sukuma kwa unaona usio munene nundo fertilizer na atumia tilivo mwe na nina ketha lakini ngetumia fertilizer ile ingi no ngina netumia tilivo wambe na tilivo wakeli nikanaende mumeo suo kwa vikia pando wako ketha Kwa fertilizer usu ngende cycle ya vinda yemwe lazima wiki no yiki ya ingi fertilizer zuwe kia imwe mumea no kusia fertilizer su na uitiwe wenda kuya watiwe wenda kuya utanesa wikia kuoketha kwa mfano edhani tasukuma kana spinach bibi yako ketha utatop dress ite kanote kiita fertilizer su tilipo akeli na pengine muthanga waku ni wa meti ula tuwita muno nondo wa utumia fertilizer sungi na pengine weki ada ni kana yeye ni muthanga waku usiuve vinda viu na tumia fertilizer su ni wethe ya fertilizer no kilia muno na yani fertilizer hizi ya kawaida no kilia muno lakini vinda ela na ambe yo tumia biocha ni nonie ubendoku nondo na weki yake yo no si asio kethe ndo kuona muno ukilete wao ninonete fertilizer su museo ninonete wina advantage nene nondo wasisia mumea no thi okwa mitoke utena stress na inde wibikia kwambia uketha mumea wako na inde weria na we mumea ni wa uketha we museo okubebe munene thana no ikovisi ndo yasani bandete ikovisi ne ikovisi nini bandete ikovisi o several time ngabanda na fertilizer ongi na ende ngabanda na biocha na banda na biocha nini juko top dress yuko top dress ikovisi yakwa zina yena bikia kuyomba ngesa out of dress lakini ubandete na fertilizer ongi wana ya bikia rando ba zitameso bikia kuyomba wewe anegetisie leu na the video ngale fertilizer ongi lakini kumelana atumie biocha neke yetilivo mwe na noka kwikia fertilizer ingi ekobisi yambe ya kuyomba so longi gitumia fertilizer ingi nendo mea fertilizer tilipo kuko vikaina lakini yuna asisia nendo ekobisi yakwa nitumia fertilizer tilipo ile na ngetumia tilipo ya katatu ningoka uketha na ekobisi data yesio
ila yine biochar ni biochar. Asante. Na Timothy wa maniata yulu wa Organic Fertilizer and Input Manufacturers Association of Kenya kana Ofmark alani mama tuwete kilungu kimu nyani wa umonde. Ni asia nitithao tu visit o collateral manda fertilizer na ninaendie Kithimani NCPB na thi Kithimani ninethiye dealers wa biochar na tetha na discussion yombinge na ende tina kwetha na discussion nenethiwe na kwenda kukosa fertilizer su ni kana ga practice na no sa fertilizer su na inatumia na no na wekanesa kou na umaniye bau ende yukuma bau never na interest na fertilizer su wa biochar. Yeah. Asante. Ile tuone ya biochar for life organic soil conditioner. Leo ili hata ukiwarukanio chao na fertilizer wa kawaida. Fertilizer wa biochar tio ndo mwana fertilizer inge nondo the form of manure ubya tabo na whether we wet so elawa bulania na fertilizer onge no tethe ya cia muno kuya muthangani na ende ukitungi ya muthanga ila lutupa ila cia muthanga kana pinola wa muthanga wo waiwe ni fertilizer onge yu fertilizer no tungi ya ukatungi ya binosu na ende uyedi ya mumea ila wende na uya tena kila wende na uya muthangani nondo nikitungie ni biochar. Na ni waweta yulu wa kubulania na fertilizer suonge. Biochar no utumia yoyo kana ni lazima ubulania na fertilizer suonge na yo ile to ubulania kwa kiwango kianata. Biochar no utumia wewe na ubulania na fertilizer onge. Na ila ubulania na fertilizer onge biochar ni wailete ni na ipakitwe 25 kg na ye 25 kg wailete ubulania na fertilizer onge 50 kg kwa wena fertilizer onge either ni DAP ni 23 na ubulania na 25 kg ya biochar kwa hiyo ratio ya 1 to 2. Yes. Okay. Asante lakini once na uweme na wewe uoka. Na uweme na wewe uoka. Na wewe mimea yeba iloto na utumia biochar. Biochar paimo mea tatumia. Biochar na utumia mimea ni yonde. Katumia sukumani, na utumia cabbage, na wiki mbembani, inana na wiki kwa biochar no tumika kwa mimea mithemba bingi. Na yo kwa miti kwa miti bado no utumie nondo ni fertilizer na kielelo kinene ni kuseuvya muthanga kwa oba bandite miti muthanga no wenda useuvya na wenda utungie wa kila chanangiwe ni fertilizer ingi sina acid. Yeah. Asante. Na ni wadobye kana biochar yenda ikalavu yo miki ya hata mondani wiki ya indi ni utana mbo banda kana na ubanda na go kana ni tina wako banda. Biochar ni fertilizer ula ukwendekana mimeani na nondo noendeka mimeani nongi na wambe kwitha ubandite mimea nikana wewe bandite indi uke kwikia fertilizer. Otondo wiki ya fertilizer longi kwa kawaida mbe no wiki mbe aya uibanda no wiki ya biochar wakati ni ulobanda lakini ti mbe wa utabandite so wamina na uprepare munda waku whether we ready kubanda no utumio biochar ukethia ni wambe ya imwe. Yeah. Na zeli da kundu kuyanata ito isive ula fertilizer wako banda na uo lolongi uto unauka ukeka top dressing ndi sika na biochar ili kana wamina kubanda na uo no biochar no utumio o mala no utubanda na uo
na no top dress kwa undo mathina. Asante. Na ndio mseisia na mwithukisia wa Mutongoi FM na Mutongoi TV. Twende na unanisia yolo undo tona kwa ilia muthanga waku na indi twende na unanisia yolo wa Ofmark alami aseovia ma organic fertilizer na twende yolo wa Biochar for Life ula ni organic fertilizer tona kuikia mondani kwaku netha munda waku ndwende na kuikanesa pengine ni wonziwe ni kutumia fertilizer wa kawaida muthanga waku ibikia na useova na ngetha yaku ibikia na kwa ila na indi twenda kumana wewe ndo banda mimea yila kana bandite chaumbue na witumia fertilizer weba twende kusela utumani mukuve kwa ili ndio kende 5 kana no tutumwanie kusela nambani ya simo ila noti muonza 5 inya ile inya thandatu noti kana noti imwe itatenya noti kenda muonza 5 tunengelo yende wewe waku kana kule yaku kana utabwe ubangite kubanda chao kana ni chao bandite no ni sianda mwe babandie mbua ila yokie na fertilizer lo tumia ne weba na indi kilungu kidoto kwaku ni ngwatanio ya GIZ ye ngwatanio na Ofmark na indi tuende na mwemi Timothy Choli ni wegani mwemi kumandalani ukamba wa yata na indi we nominate tumia Biochar na niwe wa yelesia mausio ala yetete ndini wa muthanga wake na indi Timothy ni tuenda umana ila ngambio tumia Biochar ni mwaliku mebala woni muthangani waku na ngethani yaku. Ndo makwasia ila nambe hiyo tumia Biochar nino ni opendu kumunene nondo ambe na tumia fertilizer ingi kanela na tumia fertilizer ingi nino nie fertilizer ngitumia kwa wingi ngikia mumeani lakini ila na tumie Biochar na tumia Biochar na tumie na ratio ni na nona mumea weka nesa nona mimea yeka lata na endi wangola mabinda makwikia fertilizer nondo nekia fertilizer tilivo wambe wakeli kuthio bika wakana endi yungi tuweka ni wongo ketha mumea lakini na ambiyo tumia Biochar nini ketha mumea nikieta fertilizer tilivo ile kana itatu. Yeah. Asante. Ni watuweka na Biochar na ugulani na fertilizer wa kawaida. Lakini wenda na uweme ugulania. Utawe muhimi. Pengine utumia Biochar yeyo kaa kana na ugulana siya. Na kwa usio mwao. Pengine utumia Biochar yeyo kaa kana wako ugulania na fertilizer wa kawaida. Niasia ebindela na manie usio na manie fertilizer wa Biochar. Na bula nilie na fertilizer wa 23 na ndia tumia fertilizer ngi na tumia fertilizer su ninoni weka nesa nondo na noka kwambia kutop bado na ninatumie Biochar na tumia pamoja na mafuno na nona mumea weka nesa nona mumea usuwe tawe sawa ekwau ndia tumia we uoka we muthei lakini nindomete nebulaneti lakini ndia bulania fertilizer mbingi bulanilia 23 na randa naende noka kwikia mafuno naende naona mumea wako wa succeed. Naindi utanua mwemi tiondo mimea yake zile nesa mondani ni ngetha ilono ukwata yo ngetha zili hata wa kuma wambia utumia Biochar ni asia elane lo tumia ndo ni asia tulipo wambe ngitumia Biochar na bandite kobisi na ni bandao kobisi na ni bandite kobisi mala maingi makobisi maingi ni ndia mondani na ndia mondani niki ndia mondani nondo maiva ulila onde maiva ula makoka ngoka kuketha kana ngatwika mautema pe amwe na me abandu makabika bandu keria mekalata mate na aya angio keria mainesa ngabisobika bandu wako kaumiria matabikite kiwango cha kutemwa
lakini ni asia ila natumiye biochar ninoni ekobisi ya nanesa ya na ye uniform wethia ekobisi yonde nilianite na no kakuteme ekobisi na teme ekobisi nesa na teme ya dela mundani wethia ba ili mundani ba ekobisi ya ba ekobisi etialete mundani so no na fertilizers ni wanu ndeve isi banene no mudangola na banda ekobisi ngatia mundani no wene bandi ekobisi lakini na teme ekobisi mundani zadela so no na wanenga ngebanzeo asante na wanene ayilo ekobisi na yona ila andu moka wo ekobisi ambo zikwata izokilia izikonanga aiwe kana ni yiso itanesa bisi ekobisi yako yina wadukanyo chao kwa nene na poli tu uisiane sana witina na wambeo tumia biochar ni asia na mbeo tumia biochar ndiaitha na kesi cia ekobisi na complain cia customers yakwa ni asia customer mbingi ekobisi ona moitho wana nuko na au akethukisi ekobisi yu undu yethukite na amina na utema no mokela cia withie ni mekwiwa wito nundu onelo ali mambia transport ni ya mundula mokwatiania au kulene tathina wito we anata so customers yakwa cia kwata ekobisi kuma nambe ya tumia biochar ndiaitha na kesi ekobisi ne bodo na ndiaitha na kesi ya kana ekobisi tiyuso ni asia ekobisi yakwa nini tete nesa na nini na te ekobisi mpaka ya dala zitena complain asante na ili mwelekisia wa Mutongo FM na musiaisia wa Mutongo TV ni wewe usio wa biochar na pengine ni wewe yekuolia yani wa utona ukwata fertilizer o wa biochar na ukune namba ya simu noti mwanza imwe itano inya ile inya dhandatu noti 0715 422460 eda nubangite kwema mbuga ima na mbolea ya biochar na notona ukwata ngetha ona kukethia nutani ya wemi undo monda wake wa ilio nondo ugendukite noke kalanesa ebindani ye wende na utumia biochar na indi niwe na ubula na fertilizer wa kawaida kana wakaimona yeyo kano yithia nima yaku niye kanesa na indi nitwenda kumana we ubandite chau mbuga kana ubangite kwebanda chau mbuga ya mina kusiokethia na utumia fertilizer weba tutumia utumani mkuvi kwa ili tukenda imwe itano na ningwede wa ndisisia mautumani maku na ingi namba ito ya Simone Mbingwe noti imwe itatu nyanya noti kenda mwonza itano 0113809775 tukonie simu tutumwanie nikana ende twewe mawoni maku kana mokule maku na mwemiola tena kende na studio sito Timothy no kusongea ekolyo yako Timothy dina monene usumboa ai mimaito ni bana matona ukwata kendo no chenda ai kia mondane lakini ndese atona okekwata ba yo biochar itono kwata kana another organic fertilizer biochar ndina mo kwa muhimiolo kwenda biochar ku na elielawe nondo kambuni no ni mena mandistributor na ni asia ni medhetwe na fertilizer osu kula kwe makombe ma serikali kana kula kwe NCPB so kwa mundu lo kwenda fertilizer no aende katika ikombe la serikali na ende aikolia fertilizer o wa biochar no kunewa direction abikaba na ilo uweta NCPB ni tuitwa mimea yandikithie ni kana withie matono kwata fertilizer ni lazima muemie yandikithiti ni kana kwate fertilizer wa biochar kana muemie yote no wathi ndini wa NCPB na kwata nienda kwa sia muemie ngina even withie yandikithitie
ni kana wewe ni wapata service nzio ya fertilizer kana fertilizer lakini everyone yandikithĩtie ũndũ ũcio ndũkaungamie mĩbango yaku ya kwĩma enda ikumbini ya serikali ukithielesia obau no kwata wandu matona uko direct undu waileta kwata fertilizer yeah. Asante. Na ile tuweta NCPB ndiye sani NCPB sionde no kwata na ima yama sako nindo no kwata ita ile alamu yata na masinga NCPB yeba pala mosa biochar pala tutereka na fertilizer wa biochar ni Kithimani NCPB wathi kombeni ya Kithimani no kwata fertilizer yeah. Asante. Na ndi bata wa fertilizer ni kwa ile muthanga kwa tuelese muthanga waku yu ikalete hata uyo siane bindane yu watumia fertilizer wa kawaida wewe woka na ila wokie wambio tumia biochar muthanga wo wili hata muthanga waku no nya muno no twesila wako thotumia fertilizer wa kawaida muthanga no itha unyaite muno no yuma muno yo la watumia biochar muthanga waku wikalata nenda kwasia kwa yu ila yu niende na kutumia fertilizer wa biochar neno neto pendo kunundo withia undu mumea wetasia kiwo tiwe ukwitia kokugwe mumea ndo na wao ni muno nondo wa mina na onenga kiwo wakati ni ula wa unenga no kwetela na wasisio withia mumea we yote koko wikia oila wesa kwenda kwikia kiwo kana wakati ula wikia kiwo na ndo withia ndo kuona mumea waku na atoka wau ndo na kwasia kwa kiwo nindo na kwasia kana muthanga ni musio na ndo ngatoka tene utumite fertilizer wonge wa kawaida kwa wili ya muthanga waku ni musio na pengine nayo iloenda kiwu ndo itwisila muthanga wa nyamu nono wewe thawi enda kiwu kingi pengine ila watumia biochar muthanga waku no tumia pengine kiwu kinini ila natumia biochar ninona muthanga itumia kiwu nesa nondo wekia kiwu kwa wakati ula wikia thokila mithenya teli kana etatu uyoka kwikia kiwu ni withia mumea utanesa iwa waoni kwau eba mumea ndo kwiwa waoni onagwo muthanga ndunanya na muthanga ndwina waoni ndo muthanga wetha na waoni na wo mumea no ngina witha wina waoni lakini wasisia uyethia muthanga we sawa ndo namba ungatuka aya kiwu kinanywa kikanya kwa mituki uyoko wikia nutona ithia kwa kundu sisio kethia kwa wet lakini ithia nundu wabikisia wakati wapikia kiwu ngina weke kiwu ingi asante kindu kingi kiumiasia aini ni ile vile matume yako haya mondani pengine kwa kuthoa inputs ya mondani sinilo kuikia ila wambia utumia biochar pengine ngalama ya mondani ni yole kangile ndona kwasia ni yole kete nundu withiela etha fertilizer ndumia tilipo kukobika ina witengemea muunda ula nina uyo ndumia fertilizer kiasi chao na ende etha ndumia fertilizer mebuko ele ngikomania muunda maanisha yuna ile ndumia fertilizer mebuko nana lakini ila natumie biochar ninekie fertilizer wambe nekia fertilizer wa keli na noka kwikia fertilizer wa katatu na itino wa kwikia fertilizer wa katatu ndia akia fertilizer ongi naendi naketha na kumaanisha ngalama thimbi nundu biochar na bulanetie kilo 25 kwa kilo 50 tilipo wambe tilipo wa keli na bulanya kilo 25 kwa kilo 50 kwa u natumia biochar mebuko ele
na mifuko ile ya fertilizer wa kawaida. Na ende tilivo ya mweso no kakwikia fertilizer wa kawaida ndagulanite na biochar nekia mufuko omwe kwa natumia mifuko 3 na biochar mifuko ile pala natumia mifuko 8 ya fertilizer wa kawaida na ende nona kivathukanio kinene nundu kwebinda thina natumia fertilizer munini lakini i product ya tathithio ulo nundu kopsi yako na atemia yonde ya dela za isoko ina nona fertilizer suwe no sio mwingi. Asante. Timothy be aimia mama moye kuthi fully organic utenda utumia fertilizer o yonge wa kawaida pengine biochar no bulanie na bo wa indo kana wa nguku kana wa mbui kana bo ula wa compost wa kuinda wenabo wo obvious ni musyo na wo ebinda yonde mundani niwe kanesa na ne musyo nundu ila waende yana kwikia bo mundani wo pe midudu ila yailete kwitha thi mundani pe midudu ila yailete kwitha mundani ni kana itethesie muthanga so ya tetheanisia na fertilizer o nundu fertilizer o ndio wa midudu ila yitha muthangani ni kuendea na kuminenga vina ni kana liende na kuyakila yesa kumithangani na liende na kuseulia muthanga kwa witumia bo bado bo ni museo na utumia bo na ubulanyo na organic na witumia organic Asante. Na nundu ni siwe mwemi no koma na imyangie pengine kisioni kila yumete ainyalangi na mone maambia utumia biochar na pengine na mwewa mayasi hata yoloayo ni asia olati kwema ni twithao na ona kutembelea no miundani na mwemi no o mundani akenda umana wikite hata wimana chau utumite chau na ende nondo ni mwemi mutembelea na ibinda ila wega na change wanake mwene no kiti kila nondo nuko sisi akethia kwa kweli last season ni nayo na kumondani uwe mete na nona koki mumea waku utaneka na yu mumea ni musio kwa uno ngineve na makulio mao kukulia wiki hata nikana mumea ose ube na ende uimonenga advice ya kana pe fertilizer unge ulane uona atumie mumea ni ambapo ni biochar nikana ende yu mumea with the winner upendukula ukuona Asante. Na indi museisia na mwidukisia tuenda kuosa mwakulio maku tutumie kuisila ilite tukenda umwe 5 na nitiusisia ikulio yaku kana woni waku na ingini tuenda umana uwe mete chau kana we uvangite kubanda chau mbuga tuetelete na witumia fertilizer weba tutumia utumani kwa ilite tukenda umwe 5 kana na utukonie simo kuisila noti imwe itatunyanya noti kenda mwonza 5 ikulio yaku yo ndeni tuili watu isungia enda umanondo tuona ukwata fertilizer wa biochar wa ile tukona noti mwonza 5 inya ile inya dhandatu noti na ndi kilingo kieto kwaku ni ngwatanio ya Sylvia ma organic fertilizer of mark ngwatanio na GIZ na ndi DCC yao kule mkusela ile tukenda 5 pe mwenyewe kulia yomundu kutumia mbolea sumu weta ni waili tokwata mavundi sio kana ile cha utumia ota mbolea ya kawaida wela ndio ametumia kwa mundu wako vundisia kana wa mamia hata undu waili totumia biochar ni asia patola munene no kumana u fertilizer we utumia hata na ende nondo biochar ipaki to de na de ni de nondo ithia na makunia ma kilo 25 kwa biochar ega kwa kutumia tasio tumia kilo 300 ma fertilizer no uwe biochar o kiasi fulani
naende uisio kwa yo fertilizer wonge wa kawaida naende uivulania lesho yawo we kilo 25 ubulana siane kunia rimwe za kilo 50 za fertilizer wonge wa kawaida aidha ni DAP aidha ni 17 kana 23 kana mafuno fertilizer longi uenda utumia mondani Asante. Na ilacho inene ya muthanga yo muthanga waku unapata mwao wako dhimiwa na ataalamu withi enwa mana wenda chao na pengine wa dhimiwa utanambia utumia biochar dia dhimiwa muthanga ni asia nye nambi yo kutumia muthanga o kawaida ondo imialange tuima na ende etina wa kuona muthanga ndokwekanesa ni asia elana akwatie ripoti ya fertilizer wo ninendie kuutumia na nawo elewa ni asia pendi lola with a indil na fertilizer ni wangeleisye o maundu maingi fertilizer na kilawa ilete kweka na indi newe fertilizer osu uyenda undethia kulingana na mathina ala ninona mondani na nenda utumia fertilizer osu netina wa utumia ndona kwasia ninonete matunda ma fertilizer osu nundu ninonete mawenduku maingi na muthanga njathimewa lakini ndona kwasia fertilizer o ambayo cha ni withitwe we mutaalamu ndini wa wimi wakwa nundu nini noni obenduku ndini wa fertilizer Asante. Demo mwimiongeni wasi awe aima manana na kitungu ngule mwimiesu kanano nitumie mbolesu kuweta sindoni inema na nailete kuvulaniata dewa muunda wakwa timu nene na nigo ainyingi wenda maina meonda menene ndenda makunia suma ingi kamonda kake no kanini kanano kitchen garden watu no manata tumia kiasi kiba kwa fertilizer wengi wa kawaida edawe na biochar edambe tumia uombe keka packet yani kama huko kauka biochar nundo ni ka kilo 25 edambe tumia uombe obulanie na kilo 50 cia fertilizer onge no tumia nzia ngube ukatumia kilo kimoja ambayo cha na uibulanie na kilo ile cia fertilizer onge kwa kilo kimwe kwa kilo ile Asante. Na ili musiaisia wa Mutongoi TV na mwithikisia wa Mutongoi FM ingi mtu kule mwakule mangu kusilandini wa page ito ya Facebook ila ni Mutongoi TV kana hili kendini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongoi TV /FM official tu live au sisi wala tu live tunangelelie kule yaku kana woni waku bau na mutaalamu tu inake nukwidi wa aisungia ikule yaku bata monene ne kwa ile muthanga waku nundu ondu twa ile muthanga wito niyo editamine ya na yongetha tikakwata ngetha ili atakwou utanamba kuemambua ikija kana muthanga waku ni muno uyu no tona kwa ila o kwisila kutumia fertilizer ila sia ilite na hindi no yelwa biochar ula ni fertilizer organic na utona kusioja muthanga waku na niwe yo sio lawevo na ubulani na kuwa kawaida na ubulani na fertilizer longe na muonda waku uivikia na kwika nesa kwou ikivya muthanga ni musio nundu mithanga mingi la twinayo imwe yimitwe miaka mingi na kathela unawila wailite kwitha go kwa windi nyani wa mundi tumia biochar ni kana wailie ni mayaku na indi ni fertilizer moikivye ni ngwatanio ya Serbia ma organic fertilizer of mark alama tuetete kilinguki no kedira weyekunya utona ukwata fertilizer o ata namba ya simu lawa ile tokona ni noti monza imo 5 inya ile inya dhambato noti isisio namba kana namba loto na ukona no ikwata fertilizer su kana
uyathe wa bala utona kukwata na wewe makombeni ma serikali ma NCPD utona kukwata biochar bau na ubikia na kwikanesa ndini wa uwemi waku omuthenya we munde ndukekulie ilo ndu ya kuima wewe ile yie mana chao ikija kana watumia mbolea hii ya biochar no yikanesa na ili tuenda kuosa simu ciaku na tuiwe mawoni maku kana maukulio maku na namba yitu ya utumwanya ni noti imwe 3 noti kenda muonza 5 011-380-9775 tukonie simu oyu tutumwanie mwimi wetu na kendi nukwithiwa isungia maukulio maku eliwa wina ikulio wenda au sungie kiokoni cha umundi Timothy wambio tumia mbolea hii na hiyo watu ya imyangi alamu ya kubina kuni matumite yeni chau kila wana cha ile tekwekwa nikanoke ya ai mionde oneko kamba wito Kenya yambe ne twakumbatilia kutumia biochar kana organic fertilizers kwangalangeza nasia nondo kendo kitumika kendo kimakima neka kitebo naende nondo fertilizer o wepo nitailete kwasia nondo fertilizer wepo nitaile kutumia nikana tone ubendoku wanimela twithima naende tuyona faida wa muthanga wito nondo muthanga ni mutumiku ibinda yasa pou tamina na kwata mbolea ino ni kusevya muthanga wito na yotungia nikana withia ni muthanga wailite kwitha na masiao masio pengine ngalikuwa ni ya serikali cia county nona vendo matu wanakuikanika no kethia mbolea hii ni yatumika kwa unene ni asia ta serikali ya county ikenda gutethecia imi ni umatethecia kwa kumabikisia kila matena jo ni kwitha aimi ingi mena miunda lakini ovina wako bikia kila cha ile tekwikiwa muundani ni kana kwate mausiao ndenaguo kwa serikali othina mubango musio wako bikisia andu mbolea no matume mbolea isu naende maibikia kwata mausiao Asante mwemi nesiwe bandu nukwikulia yo biochar no tumike mithangani yonde itu isio kamba witu kwikundu kwilimba kungi kwikithangathi kungi kwikitune mithanga yonde no tumie biochar niasia biochar bai muthanga tatumia nondo ni fertilizer na we fertilizer wamina kuwikia uyeyoka ta fertilizer longi kila wekite biochar ndithela hapo muthangani mituki lakini niende ya nakuya obu muthangani kwa hiyo ni musio kwa mithanga yonde no utumie na pengine kwa mondolo no utumia biochar yiyoka acha hulani na kindu kingi yani lazima ekie kile vinda yonde unobanda shindu yake kwa wakati wonde ndeikia biochar nundu biochar nirikala muthangani muno na ndithela mituki kwa hiyo ethani wekia niwamekia muthangani na indi uthikia kwa kiwango kila chailite o kiwango kisio nundu niasia kitumi cha kwasia tebulanie na fertilizer ongi nikana withie ni wakwata ratio nzeo ya kutumia kulingana na baloba ndite nikana fertilizer suwe kiara ukomane na eva palo kwema no bandu banini no utumio biochar na indi witumio bwa kawaida na uyono wake tha mumea wako Asante
mwithikisia nitwenda kwigua mawoni maku wobangite kubanda chau mbue kana bandite chau fertilizer wetomea weba na niki utomea su na wende nitwenda umana weta we mwimi watomea biochar na biochar umekwata kuma ba tutomea tumani wako mukuvi kwa ile rito kenda 5 kana tuko ni simu kwa noti mweme itanyanya noti kenda muonza 5 twende na minukilia unania witu kwa ni chau mondi twinene ya yolo wa onogwa muthanga muondane kwaku kilungu kirito kwaku ni Offmark mengwatanio na GIZ na indi na kuya kana undu wasovya muthanga waku no wo na yongetha itona kwa ila nundu utambite kusovya muthanga ula uka unenga mimea ya kuliu mbisa ukwata ngetha ila ya ilite nikana ukethia network tananza Timothy biochar mwona utona kwitha usungio ibindani gi kwina mawali kumanzeve na uivya ngetha tinzio biochar ni tona tutethesa kukwata liu wako yana ni asio ndumwe kulingana na ebinda yubalaje kwina mawenduku o manzeve na o mawenduku ya sumanzeve tuikwatania na muthanga witu kana otondo tekutumia muthanga netutumite kwa binda ya saa na tukatumia na fertilizer mithemba mbingi na acid na kitumi ni kiu muthanga ukakwa ukethia muthanga ni wakwa na ni wathea muno kou etha ni wabanda muthanga waku mbemba ikasia mbemba ile yu ibanda muthanga waku ikasia mbemba imwe na isia kabemba kanini kabemba ka utulo ni ndu kou imaanisha muthanga usu ni wathea isi lutupa ndebyo na nicho kitumi usia kabemba kanini na uisia kaindo kanini kana unasia mbembe ile uisia mbembe imwe kou ilata atumia fertilizer wa biochar netatungia titha tambia kwa mucha muthanga witu titha tatungia muthanga witu lutupa ula wailete waipo tene na ende muthanga uisio kaingi weu na uyethia taima netailete kwata o usiao kana netailete kwata ngetha nzeo asante na indi serikali litwe itethesia aimi kukwata mbolea ni kana withie ni maima ndio sika na biochar ni mwiyungwa la nyosuwa serikali na pengine thandipo nuko na serikali yailite kuete biochar ungwa la nyosuwa kuolanga thowa wa fertilizer mubango wa serikali kulingana na fertilizer la serikali kunengane nundu ni mutheesie thoa na we mutheesie thoa wasisia kambuni no ya biochar ketha serikali ve umithika mubango ikeka mubango kethia fertilizer usu ni osa ike makumbini mo nikanoke thia yu etha ni muhimi ni wa ukwata vai kumbini ya serikali kwatho wa munini kana kwatho wa lobikia nikana ukethia nitautumia kwa wingi witha wendo musio. Asante. Na pengine ni wetha na maumu ila muhimi unu kwata fertilizer wa biochar pengine wewa isakwi la imwe ukomanite na maumu nwenda biochar na pengine mathina mayume la bandu ni ase challenge kila kinene muno ni mani ni mbesa na ona muhimi nukwenda nukubanda mumea na abanda mumea uyethia nukwenda fertilizer na mundu muthanga ni mutheu muthanga wimbi uyethia ni lazima atumie fertilizer ni kana aboost mumea wake lakini uyethia mbesa ivo na mbesa ndena sio kwa mwishowe muhimiu akomana na ngetha nini kana akakomana na ngethela ite utarajia nundu ndane kia kila cha ilite
na kitumi cha kulea kweka kimundu uwezo ndena guo kwa yu serikali yo na mubango musio ukethia mwemi no kubikia na indi muno titume ya fertilizer u ni kana ututethesi withie tatungie muthanga witu ona tena ka ukwati kanini no tailete kwitha na ngetha nzio nundu muthanga witu ni tuseuviti na fertilizer u wa biocha yeah. Asante. Haidi Timothy ni ndatu minukililie pe mwimi utuivi kesie kana utuilo ele we utona mutabiata mwimi pengine we bando na wende na kuthinika ni muthanga wake ni mwamosie na we na mathina ndo munenga ngethela ya ilite. Ndona kwazia kwa mwimi wonthe ula wina meama kwe kanesa kana wina meama kuona matunda masio mundani wake patola wibona kosa atwa nikana wibia ni wabikia fertilizer wo ambayo cha nikana aseobia muthanga wake nikana muthanga wake munenge matunda masio yeah. Asante. Na pengine mwini wibando utanama na tono kwata mbolea ba tolilikanie uwa kwati ba mbolea ya biocha na nibe tono kwate kana kwa laisi tominukileli ni asia nye ilana ke na tethekie na fertilizer wo na tethekete na go ikumbini ya serikali ya Kithimani NCPB ni asia ni bona tethekie na fertilizer wo lakini alanio wa fertilizer ndeungua serikali lakini wathiba no newo direction na ende uyonwa mundula mwailete ukwatiania kuhusu fertilizer wa biocha yeah. Asante sana Timothy Chuli nondoka ndani wa studio situ na kutuelezea yulua kutumia biocha kana organic fertilizer na kwikaneza na indi tukuendea ibinde sio ndini wa uimi waku na pengine namba kwa thukia nondo niwaendea na utumia biocha yake tana yukite wewe uona uimi waku wela wili hata waendea na utumia biocha ndona kwasia kana kulingana na resort ila yune nevi iwe nasio kwa tilivu wambe na atumia biocha ni aseni ngwende ya na kuutumia na dhini wa kuende ya na kuutumia nundu nungwalete ngalama ni na uweka na ningwitha na uimi munene kupituka o kiwango kila ni nai nundu na sisia uimi wa fertilizer ongi nunaende na undunga mbe lakini na mbe ya utumia fertilizer wa biocha ningwona nuende yena kwenda kwitha na improvement ndini wa miunda muundo langu tumia. Asante. Na ini mwethikisia na musiaisia ni wewa usio wa mbolea hii na ini edhiwa nwenda umekwata na mbela walite ukuna ni noti muonza imwe itano inya ilile inya dhandatu noti 0715 422 460 wako na mbesu na wenda umana yulua organic fertilizer kana biocha for life wethi wa utona kwelekelwa bala umekwata nondu utona umetumia nondu utona kwa ilia muthanga waku na indi netungia muveno waku iliwa wakwatiania na itu kilungu hito chaito kwaku ni ngwatanio ya Ofimark ila ni aseovia ma organic fertilizer kana Organic Fertilizers and Input Manufacturers Association of Kenya ngwatanio na GIZ tuimatungia muvea nondu waku iliwa makwatu amba uthini wa kilungu kii na umamivia mwimi iliwa undu utona kwa ilia muthanga wake kama ndani kwa kutumia biocha aidia muthanga wako ni kana withini wa kwatangetha ila ya ilite nye nitawa Robert Mutuku ni kuendea kutinda nesa tiwanesa inu ni Mutongoi TV ni undu